Kovel Huapa Bengdar Hearing Aid Branch Haber Berom Nahilaw Yashat Veto M. Rin Hearing and Speech Care Clinic Mari Traffic Point Bulmay Kan Nia. Lalahian Bengdar Imamoto Shang Kan Kola. Invisible Lang Taylaw. Rechargeable Let Waterproof Tekan Nea. Bengdar Hi Ilay Main Hearing Aid Trial of what's hin Nahin Vekani. Bengdar vua siom le milaw vanga mamosi vua dulaw te an omlaw nan ke hearing aid trial hikal kuyani. Bengdar lui emocheto en company po exchange kan tithayreng Tin kung upalamtan clinic panhar sa may thaya appointment kaltlangin inom na hunakan panthaybok sewani. Rin hearing and speech care clinic hi among tatan kan omrenga milaw panvechel donya. Ani hin rin sang mani in open vechel doni o. Ole tu na zodin kan react nang. Hey, smart meter chungchang aron soi chuak dona hi kan chief minister hian in power minister omlo wangin aron chang don bok ani hemi hi kan ria kang auluk tewin kan longai thadone Po speaker Mizoram 9 Legislative Assembly 7 session ugas ni somni panga sang ni somni paruk 0 hours tunlai soilo tak mai le mitam tak mangan na smart meter chungchang soy na hun min peka wangin kalom tak setan. Wena katusay turi ram nuk koy tille. Chungotin hong turani wangin apoy mo tak seta. Public interest diktak aniti katalang masadu ani. Kan siya siya wangin sarkar lay kuichuan electric pek chwana manduwa teti jangkan le tuam tat natur. Scheme RDSS to kumsang ni sobni phat July sa tangkhan tlang za anika. He scheme nuai hian India rampuma smart meter man turti ani. Tichuan ni kumsang ni sobni panga atangkhan Sadnam Global Infra Project Limited tem. Mangin Mizoram smart meter wa na chu thotan anita ani. Sani somni parukum tira tangin smart meter vuato consumer tetan smart reading panga bill siam tanani chu bil thar chu mitam tak phurit le mangan na thlentu alo ni ta smart meter mga bill siam to china bill sana wanga complain atam em ani ama bill le thum le li la tam choi de po alom tanual ani po speaker Speaker ati fia tuatan kami fia tian tak ten electric bill and pek dan thali chung tigan tar lang ange erila cheng sang ni za som ruk pasari meya sanga zakwa som sari pasari zuna sang ni za pathum ten choi thin ani tichuan julai ni som sang ni som ni paruka smart meter an wa saka smart meter wa nuwa julai bill lokala cheng sang sari somkwa pathum kai chota do mai ani hei hi ni somthum bil ni lawin ni som ni pasari bil July ni lia tanga July ni som thum pakhat bil chau ani ngeng hea heda hian mitar hluyemi niru alatil sok bok ani hei di daga bil sang ta thut chu thil ni the ni lo ti in department of complain na chuta an thu hria chu July kha che sang sari zakwa sang sari samko pathuma an choi khan an electric banza chu unit zare samni pathum point panga ani athale award ni khata tanga bill local le tur an han en chuan ni somni pali chugin unit zakwa som pani a local le man der to an ni khata chorwalin unit somthum pariat kal langani Hato ba chuan unit sang haza sombi vel galdon tina ani a bil tur po cheng sing khat chuang ngei don tina ani speaker khatin cheng sang ni vel pathin ta na cheng sing tel electric bill han pek zia te chu tunge thi nang le ani mang klem jok mi pui wan tlang point cheng sanga bor hi an choi angai tlang pui donin alang bok ani hei di remote chuan tu tenge bil pereng theyang hei di maya mitar vir chakhi khoya mi nge sarkar hian aloba hu chore reng le
Mitar hi virina virchar ni bera Mizoram mi puite min rok ani pera lom pu speaker amma mitar kan ngan digital energy mitar te ain ale tam takin avir chak jog ani ti hi alang chiang le ani avir chak dani unit som ni khalik atam jog su ni se azia tak po omai theye ma se ale thum ale li ale nga lai bir sang jog te alo nia electric meter we ni chi ti tak maya reading in thlau hi chuan thil dik tok lo om ngei ni in alangani pu speaker smart meter kan mana wa poi bo khop mai anga bil sang tak choi reng tur hi chuan din bun ma sa har sa jok te tan sin reng ngai na om do lo ani bil pek thelo wanga disconnect tur hi kan tam chho hle in arin om hetianga bil ki sang tu smart meter hi enfi a siam thale lova sarkar he min man lui tir zel ni chuan boi ne le har san na sa tak a thing chuak thei hi lang ti ala omani pu speaker kan sarkar hian eng chin man hi kan ti sang lo ti chung si in aru kin lo ti sang re meni jok heti tak maya electric man asan chho tak mai hi le nge smart meter tang eng chin man sang tak lak hi sarkar sum tuak na ruang man ani jok mi ti po ngai to na min siam ani pu speaker hetia electric bill lo sang thur mai hi enge achan ni ta ang sarkar hian smart meter rin tlak lo to hi min lo man tira ni mai lo mo smart meter te hi virsak turati danglam om ta jok nge chui chen abatul em pu speaker chubai pu speaker sarkar point ami puite har sanale mangana hi beng chut ngon san lo sala smart meter hi man chun jom zel ani ma hian abil san vak chan te en chiana siam that put angai ni kan house leader minister omlo lai molatu ni angin wena po hian kan house leader za tak hi an milo chin che saksela tin ka ngen ngal bok ani pu speaker kami chungchang hai chuan soi do ni soi tu tam tak abe bom po omo me ma se kan soi vek lo anga du tok don mai la wena 0 hour mi tam tak phuri thlen tu smart meter chungchang an ai okron out so pui hian ra tha achua nge the basic tak me wani kalome soi tha khop mai le khanin he kan member som tak hen tu ken jing da ko le chat vel chiat khan ron thena ti chuanin kan house leader hi ei sarkara seifia du deu kan member som tak kan nei tlat mai ka wati a kan minister om box si lo wa acting ke mo ka ti don le katika varona kan house leader chuan accountable government tan chuanin member tenan mai mo chu city lo no remote chu diklova minister om lo ma se ka riak mai nge ti chuka te po lom tu kan sei ni sela la tu se kan house leader or minister zon ta ai o in chatiam te sei tu lo so man to daในการ chief minister ตัวส่วนง่ายชาเวโดดังอ่ะปอยบอกเขาไม่เห็นที่ละเหตุมีตั้มตักปอยเห็นนั้นสวยเสียนะซานี่เฮมี smart meter ริโมหิงตินตักรอนสวยมาวัน chief minister เฮียน speaker เนี่ยสวยยังคานจินเดียวลูกกันหันเรียดทาร์ไม่คันเนี่ยminister อมโลบอกสีกันช่างเฟียเวเจ้าตักโดนโลเตปอันนี้นั่นแหละอมเทียจุดที่สูงส่วนกันเมมเบอร์อมตักเตนั้นไงป่วยมอนี่วังินadmit นี่เสียงเทียงอันนี้กันช่างโดนเนี่ยกันหันตีค่ะอันนี้อัตโตบุลอัตรังินหันสวยอีละอินเดียรามา power sim ดาร์น่าให้มี distribution system มาเฮียน electric ทัรุยเราทำไม่ยา electric เสียมชัวจัดเละกันมันรัลไอ้บุกตอกลบว่าส่วนรัมเอเลบาร์ทุยตักอ่างบากะ power company และ department 10อันหลงนั่นเองมา
chu chuan mi pui ne na electric regular zo ka pe chuan ko nga te quality thazo pe chuan ko nga te na sa takin mason na dalani entinan electric meter thatok lo wanga du to ka welding machine lo mang ringot te om ta se chu chuan an thenom te karin ati buai fowa electric man mila bil choi si lo ten ren mia lo electric an manawangin electric hrui na tuar thei bok energy meter thatok lo wangin energy management numal tak department in anei thei lova mi pani khatle ka wangin chung kutam takin an tuar thei ni heng te awang le chandang tam taka wangin Ministry of Power Government of India chuan smart meter mangvek turin Installation and Operation of Meters Regulation 2006 ati chuak ta atul anga amen zel ni in amen hunung ber chu sang ni som ni paruka ani ti chuan India ram puma smart meter wa hi ti ngai tura ti ania mandatory ani kan ti ve du love lo ti ngot kha a thei lo ani tin khemi bil a lo san chan hi han soile ta ila smart meter wa ma ai wa nu bil san thein chan chi sang sang a omani atlang pui te chu pakhan na chuan meter man lai hi dik tok lo ta me maya a chunga soyang khian electric energy lo na chan tam ber po ani nge a meter lui dik tok lo thak na meter thar smart meter wa ani nu chuan bil dik tak choi tur alo langa hei wang hian bil asan pha thei hotana panina chuan smart meter hi remote manga reading lak tura duan ania nimasela wa nuwa network communication le billing system setting mal takti angaya wangin wa rolin remote manga reading lak ngal thei ani lawa tin wa hun hi thalak lo te ani phei chuan hemi chung hian manual reading lak lai lok angai thina meter hu reading chin chia angai boka manual reading lak dana hian tidik lo pal om theya hei wang hian bil sang emokal sualemo om thei hetiang rin hel awmani chuan mani BL2SDO office aimo consumer care center number 0389 2322174 emo 2310169 emo WhatsApp number 6009192434 le 8132801559 ate complain ni se atul anga enfia mi pui te tran pui turin piani department chu ain peireng ani pathumna chuan electric department atanga phauna lama salava mani electric low in siam ve grid system energy export low nei te chu an export zat kha import angina langa hei wang hian electric man zat ai tam bi lom thei hetiang khe si chu piani kal tlang lova an phauna la lava mani thuwa solar generation low nei ve ngot te chunga a thleng thei bok ani palina chuan smart meter hian magnet field manga electric meter khoidang lam tum tele meter khoi ching pen tu te a he theya detect theya chutianga external magnetic temper manga ti dang lam tum anom chuan full load reading akalin bil atisang theyani pangana chuan smart meter le billing system phrim hi diktham kim aum theilova mihring ti suani ma kholam fel helema om theya hetiang rin le awmani chuan achunga talana hian complain ni se piani department chuan thei top chua zelang nya soichina ha chuanin bil san theina chan kha aron soya chu tu rol ro chuanin ti swal pal engmani ti diklo pal le kholam fel lo wa engmani thleng thei pal a thu kha chu aron pom ve thawa khating ani kha chuanin heta hen ron complain ula number te post vek to mo ron complain ula chuanin harsana chuanin kan lo boi pui don chune teng khanin mo phur chun la thave tho in ka ria amaro chu boi thak ta bera chu hei sum ma involve to hi chuanin a boi thak thina ni tinan ahma kan lo pek thin aya tam dai kha engmani thil thak ani wang khanin ngan lo pek ai phei kha chuanin up enge electric bill mana apun na pe chu atam uchuak phei kha chuanin thaina du em mai ani
sum te hi ol sam taka tho chho the hi ani boxi lo mo hi chu a hre thiam khop mai tin billing period chungchang hi hre thiam ngai ta tom boka meter reading hi mi hring manual reading lak ani thina wangin reading la tuin intam tak akal kwal chung le office lama bil siam chung hun man angai wangin thakhat liam ta electric kan man kan choi chau thina entina August tha bil kan pek chuan June tha kan electric man tinani kha manuala tiani lai khan nimasla smart meter a chuan arwala remote manga reading alu thei to wangin tun ma harsan na chu kan pumpel thei ta remote metering system alak thei ani vele khan thlama salama bil kha kan choi tel angaya wangin billing period hi arei lo thei talwani til hi technology mason nen akentel ngei angaya wangin ti lo thei ani lova nima salami puiten harsan nan to lo nan hetianga billing period tam wanga bil sang chuan installment in bill hi apek thei reng ani amain manual in engamozat kan lo mang to kan lap pelo kha bil kha chuta smart meter anon huwa nuwa khan khata kan man kha kan pele taboka chuwa suan kan bil kha en cheng ila a period hi entrin turani thakhat bil anga ngai ngot thin tur ni lova ama manual ani lai kan la pek lo huam telin kan pek awangin a period a hun chunga tama wangin bil po asang lo thailo chu en fel vezel angai ni tin smart meter hian sim card anei veka postpaid mo takalpui ani bok thlatin energy reading hi thatop ni nung ber zan lai dar som pania lak ani thina chu reading chu sim card mangin head end solution HES .com ni in HES atangin meter data management MDA ma thon le ni MDA ma tangin billing software bil siam turin alun le thin HES atang hian nitin electric mandan en fia thei reng ania mani nitin electric mandan hrechiang du chuan CCC WhatsApp number khian zo thei ani smart meter hi energy sector accountability le transparency am theinan te energy management fel faizo kom theinan te mi puiten energy kan mamona sang zel mila siam chuana konga mason na om theinan tele kong thang ram le mi puiten ma kan son theina tura kailon poi mo tak mai nia chak takaram le mi puiten mason kan do wangin smart meter wa me kitil poi mo tak ania India ram puma malak mek na ni wangin state sarkar ang chuan chawsan mai thei ani lawani achunga kan talan ba ka hian bil chungchang harsan na nei ten andu hunang complaint theina turin committee din ani boka executive engineer distribution division chairman anwaya executive engineer revenue division 2 co-chairman ni in bil chungchang harsan na te hi engtik huna po athen thei reng ani pu speaker system lui atanga thara han kai reng hian buai na chin kan nei zela if miste po kan han ti a kan buai nak ani tuna SNS pars kan han kai chole a kan buai le naka central atangin system tharte anon introduce a anni po in an khethiam hal mai lo ve tak thin te hi oma tiang khanin hela secretariat level a directorate a district a thil thar alo thlen reng hian system an thak hian kan buai nak thina hei PhD a te po a tharanon tia a hluiral to nu a thar omle ma si khata nat lo thop to bil pe thei si lo ang chi te kha om ta ke ni pe parle sa kal tum po ni thau mai chu tiang chu ania hei tu na te po e-file kan han ti tran ani jan lama te so po kha tam tak su kan buai nak kha khatiang khania thil in thak thenga hian enge mo chen hi chu kan buai lo thei lo thina hei mi pui te point kan hriat thiam angaya tin a fel lo le a thalo lai chu kan chin fel zelanga kan han mang thanganga alo thale mai kan ti don ani kan sum se ani atlan hiam duai don ani tin apot rule khatiang kha om don luk bok lo ani system thatak ani a lo in soi thai vak na man chi po ani lova
har san na om ang mi pui te nan to te chu kan poi ti em a chin fel dan kong po duan sa dia mani a tiang hen mi pui te po har san na nei phot chuan heng number te a committee te khenzel tur ania tiang chuan sarkar in hongreng department po in hongreng ti kha kan stoi du ato ber chuan pu speaker sarkar kan nei to zong ten power bill hi tipung lo an laumin ka felowa tun sarkar ro chu athutiama adinga power bill hi sumakan har sa le chungin kan la tipung lova tun tram chung hian kan tipung don bok lo ani kan thutiama kan ding zel don ti kan soi pa ni kalome Chief Minister Hanaron Chang ta tikhan katianga ron MLA tu hapuram than moin mo ron zona te pokhanin ZPM lampang hen ting henin aruka poisa tuak na ani thei angem ti zona te po om rum thei tiang zonga aron soi khania khatiang kha ngai to na khanin om lo thei lo ani khatianga thok le khata bil ron sang hal pop ani phei khachon a soi na ki atang han thir pui phei khachon ina hria thiam om ka ti khop mai ani ni zonga Chief Minister in ron soi fe Power Minister hi om lo na chan hi thatak ani kharinga chuan kalpei lo awang mai me om lo kha ni don in ka ring lawa chuan in Power Minister om lo ma ni se kan Chief Minister khian ti khem mo phurna ala a chang maya chuan I bil san theina chan chi sang asoya khata khanin mipui te lampang po khanin mani kha in enfia ve deu kan ngai te pon ni na langa enge kan bil lo san na chan enge thil ka enge thil lo ti dik lo ti lo tur ti kan lo nei em enge moni tiang zonga ti ang chi te po kha mo phurna kha eng mon chena han chonin kan nei ve deu te poina langa ni mipui lampang po kha chuanin asanga poya ti thu so yang moni om pal chuanin complaint theina tur te po a soitel pok kha khang kha aba khan chu han comment thuiwak lo beila empo ni se mipui le hetiang ang victim atuar victim atang tu tan chuanin na du don em mai ni soitong khanin mi pa ngai tan phei chuan he ke niang common man tan phei chuan mi ho safa nia de sum dong ho sa ni lo phei chuanin sum hi ol sam deu hian tho chua thei box hi lawa hetianga paisa tam tham tak an chuak thin tok khachu tha chu na ve du viong di khachu thiam pui lo tu ani ati zong kha han ni te se video lai mhle theu do ne